kay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Awan ka di ba'y napipito kin tinubya na Nora bakal? Adda ka di makitkita mapipitaw. Ay nawaw, kitkita mga awan. Agsaludsod ka pa ilaang mait. Apa na pudot ti ulaw? Awanan ti bibi ang mau. Ha? Napipitong samot ng bakal? Na, ayun nga paiso. Nay? Nay, jay, tinobya na. Na? Saan mo pa'y alam mo tinubya na? Yung kastagi din tiraksyon mo. Kita matikawas na lakay. Nakabistida iti sleeveless. Kate, anyak ko maitalo nakabistida iti sleeveless. Yan mental kalaulay mo, bakal! Si kagayang tinubya ti anak ko balasan ko, naimbag man ta nakapasyal ka. Unangkal. Apay nga angkel pa'y laeng. Ha? Tatang ko namlatan. Ha? Di tatang talaga. Advance kayo manan. Ang mga lumapriso tinubyak tata. Ay, wing ka di. Ay, kung kunak laeng dahil balasan ko. Mapanak pa iti kusina. Agmerinda kayo matay. Sigurado, mabisbisin kayo. Pagnatar aramidam dito yung kusina, bakit? Imbes ang makiistorya ka itinubya ti anak ta. At ka dito. Apay aya na gado asal salud sudam si katitaw. Di mo ka di makita nga glutluto aka. Siya kung tagluto. Tas si sumango katakwada. Ay nawaw, apay kuma. Saan ko ang kurso na daday chay a babae para iti anak ta niya? Na, apay ko ma. Napintas mo ni Yolanda. Agbagay danto pa. Aha! Kas jay tinapintas. Yeah. Nagpuskol ti make-up na. Sa maysa, jak man magustuhan ti kas jay akawas na. Iti kas tapay lang alangan agad madlaw asa daot. Ay awanan, kaasin to ni Pipito no kwala kay. Ay na, italang ang makitam di tao. Ngam kastaki din ti bagbagam. Nakabiteng. At subli ka ni Jasala. Ituloy yun ti agsasarita. Ayaban kay tao no nakasagana ti pangaldawan tayaw. Agpakada akon, Auntie Nora. Agan-anad ka, balasang ka. Agyaman naklaunay iti naimas nga adobo nga impasangoy kanyak, Auntie. Inton maminsan tumanan. Na, adapay gayang plano na nga agsubli dito yung balay. Ay nawaw. Anak, itulod ko ni Yolanda iti paradaan. Masapul ay nga itulod mo kat asidag mo ti paradaan. At nakaditi parikot, nanang. Ah, ay kwa. Ay, awan may tanak ka. O sige na, agrobot kami nga roday. Agrubat kami, Auntie. Wan, agan-anad kayaw. Ay, na makaangas ak matlangan itinasayaat. Ay nawaw, jak amukin ka Nora bakit? Nakitam laan ang nakamik-up ni Yolanda. Panunutin mo din asa daw. Saan mo pa yun akayat para kinipipitong anak ta? Saan lang anay ta? Diyak matlaang magustuhan ti kulor ti buok na. Saan ang natural? Kaya bagay na mapiman. Ay nawaw, awan lat ibagam no di bagay na. Nagngatuloonay mo ti standard mo. No may papaniti manugang tabakay. Sigud mate. Sana mabalin a basta-basta ti maasawa ni Pipito Lakay. Diyak ipalubos asadot ti maasawa na. Agsalding ka man. No kastala ka na yun.
Amangan no saan ton ang makaasawa tanak ta. Nagado di ta babae. Nagadungag peso. Ngam saan mo't amabalin asikat ni mangibaga. No asino tirumbang na ayatan tanak ta. Adaman madlaw ko itiin ang pipito. Anya day ta, my loves. Nakitam ka di no kasanudak akitaan itay? Ah, anya kahit masawa. From head to tumot ngamin, kun kaslalikliklikan nakpay. Ang mga no sa andak akayat para ken ka. Apay ko ma. Ninanang aya, ti makiden nakin ka. Siyak man. Uwin ang... Amo, my loves. Kasjay lang ninanang no damo. May ruwam kan tulak ta ka di, my loves. Sapay la kumaang. Kanayo nun to ti umay. Tapno agbalin kayo mo't aklos kan nana. Naibag magtaragawid kang pipitaw. Kunak man numarabyan ka manan. Apay ka din na puto ti ulom nana. Isu ka di day jay tinubyam, ah? Isulaang mo ti babae nganyam amok ka kayo kinitata nga. Jak kayat day jay ayulanda para ken ka. Naglawag asadot. Ay nawaw. Kasano ang maibagayo asadot tinubyak nanang? Katmatlaw matitilangana. Nagpuskol ti make-up na. Kasla naka-arte laon ay. Agsapol kalatan iti sa balay. Naka-make up lang. Panunutan yun asadot. At dati natalgid at trabaho ni Yolanda nana. Basta! Nagadua babae dita. Dayjay pailaang mat ayolanda tinapilem. O nanang. Aduda. Ngam ni Yolanda nga rudmat ti kayat ko. Ngam itikas ta nga aramidan nyo. Amangan no agbaak da taon. Rimual ka din ni nanang mo, pipito anak ka. Wanda ta, mapanggam no tiyan ti kumari na. Apay ka din. At dalaang tinapatag nga ibagaking ka. Saan kami amabalin amangag na? Ta sigurado sakto manin ti pagpupudutan na no kwa. Anya tayo siya, tata? Kasto nga minalakaw. Saan akayat ni nanang mo ni Yolanda para king ka? Kasta nga ti ko na kanya kidigal man, tata. Dakman amo itiday ta nga inam, anak ko. Panagkunak nasaya at mga tao ni Yolanda. Ay, nalipatak mo gayang tibayan ko. Nay, payakas na ti panangkita yung adwa kanya, pipitaw. Lakay. Kuha ba kay taawa mag? Nakita ti payang mo iti silag ta, iti kalman Adan dyan. Abay, sirip-siripan nyo nilalang tatang. Wala, tapno, makasigurado ta na panay. Kasano lang, numangag na ti saritaan ta. Naibaglaan na, ta nagpukawadago si tay. Bayang mata mangag na tatang. Ay nawaw, saan ang mabalin anak ka? Sigurado agurain niya, numaamuan na ti pagsasalitaan ta. Kabutang yun nilalang tatang. Saan ba? Naklaan kalat nga gaba kami. Lumapasabak na ita. Sigurado nga iti salaman ang tipagturoga. Madamag kuman marinura. Nubya ka din ni Pipitaw, tay napintas a babae akadwa na idinaminsan nga aldaw. Adayaman na pinta sa kadwa na maray. Jay man naka-sleeveless kan naka-makeup akadwa na idinaminsan nga aldaw. Ay na, nagseksisi ka. No dayjay ti agbalin a manugang mau. Ay na, sigurado a napipintas kan gwapo ti agbalin nga po kumaray. Anya? Ay nawaw, apayakas ta ti reaksyon mau. Kaslasan kamot anaragsak. Kasjay tinapintas ken kamaray. Napo daw lang ken napuskol ti make-up na. Iso akasla napintas, maray. Padasam ti umasidig ken kwa na. Makla at ka siguradaw. Sikakit demot maray. Saan lang aday tamaray? Nukit kita tilangana. Kaslasadot. Anya. Apay maray. Make up kan kawas ka diti pangibasaram iti sadot a tao ita.
Wedding anniversary yung gayam kinitatang ito no may Sabado na lang. Apay ko man, no wedding anniversary may. Ay kat agsilibrar tayo Ay, sana. Siya akong ti makamoy ti kwarta mausar na lang. Ken ibagak to ken ni Yolanda, ta tumulong agluto. Nalaing day dyan agluto kay. Ay, ako matibibi ang kauno na laing agluto, tinobyam, Amuyo ka din nanang. At sa ti restaurant na Bagyo. Sana basta-basta restaurant. Nagitilang at dati kwarta na ti makaunag iti day dyan restaurant. Ha? Dahil tati po na lang. Iso nga ayaban tayong agluto para iti wedding anniversary yung kinitatan. Oray no napuskul ti make up na. Nagagatday jay, nanang. Wedding anniversary da nanang kentatang itong Sabado, my lamps. Umay kanto tagluto ka ha. Uy awan ti parikot no may papan iti dayta. Kayat kumat tapno makabanding ko ni nanang mo. Kasla adayo nga mintirik na kanya. Win kayam. Mabaling ka di asan ka nga make up no umay ka. Apay ko ma. Sana bali ata napintas ka lang tamit. Uray awan ti make up mo. Ay na amumot amasapol anak ka make upak tunggal rumwara. Uray mamingsan laing. Di na lang tumang ngamin. Apay, anyati ko na ni auntie aya. Di ka ko mamasaktan na. Dil-dilawan na ngamin ti make up mo. Napuskol ka na. Kan gaputa napuskol ti make up mo. Panunutan na pa yan asadot ka. Diyak man lang mo kanilanang mo. Super judgmental mo. Anya? Day talagayam ti makagapo. Sige, siya kon ti makaam mo, Pepito. Dahil pagmanta na kaumay ka, Yolanda, balasan ka. Naibaga ngamin ni Pipito nga agluto kami kano angkal. Wen, isaw ti nagngimboluntaryo ginga. Maturog kalatan sa balay Sa nabalay, kadamit ti bakanti asilay. Talusak no madamdama. Agyaman naklaunay angkal. Sige, agbati kayo pa dito mapan mi alahan ti babaw. At danaan ti miti kusina. Mapan kanto itayan nakalpasan ti panaginala. Wen angkal. Ano sampay tagbati dito balay, my loves, Sa nabalay, taasitiglaan mo ti pangalaan mo ti baboy. Awan parikot no may papan itiday taabanag, Pepito. Tulungan kayon amang isagana kadagiti mailuto inton bigat, auntie. Ha? Oh, apaya kasta ti reaksyon nyo. Kasla naklaat kayo mata nakakita kanya. Yolanda? Da kayo mat, auntie. Sa anak laang nag-makeup. Kasla saan na kun mailasin. Ay, nawaw. Napintas mo lang tagaya mo rin sana naka-makeup. Adda ka di parikot, auntie. Ming-ming-mingan naklatamot akas na. Ay, ikwa. Ay, awan mait balasang ka. Ay, tugaw ka. Tatulungan na man nga raw. Sige, auntie. Isuro yung arod no anya ti aramida. Kumusta nga Anya timparamid ni nanangkin ka. Itay awan kami kinitatang. Nagadu, Pepito. Ken, okay kayo ka din. Siguro, imisamat kanyak itay. Ay kaya nasayahan pang garot ano kasta. Wala, narigat mat ngamin no saan ko a-close ti agbalinton akatuganga. Kasta man di kahit ko kan kayo landa. Amom, di makibagay ti pata matao. Sa maysa, oray no kasya ni nanang. Maano usam lang ta? Kunak tumat kan kasyak ti makaam mo. Kitaam, iti saan nga agbayag, agbalin kaminton a-close kin ni nanang mo. Di mo mat-embagbaga kanyak nga may gayam ti sunto bimanugang mo, maray. Ay, saan mo mat ngamin asinalunsod, Maray? Ay na, nagpintas lak tamaray. Uray saan ang naka-make up. Kita nagagod. Amo na titimulong ang nagluto. Wen nga rod, Maray. Nagkamaliak. Kasano mo ngamin, maray. Injudge mo adagos jay tao.
Naminsan laeng anakitam anaka make-up. Pinanunot mo kit din asadot. Day tangarod ket maray. Ay, imbaglaangan ano sana anangag dagit imbagbagak ide. Sana bale, nawaya pa'y mati panawon, mare. Agbalbaliw ka nga minun, tamang ano inton sumaruno. Maupa yun ti manugang mo ko ba? Ayawanan kaasin ni Pipito. Ay, aginada ka pa'y matayo landa. Sana balay, tadamat dagiti kukumarik at tumulong ang mga sikaso kadagiti bisita. Okay lang ang kanyak, Auntie Nora. Ay nawaw, saan nga okay kanyak? Umay ka man kit de, taggidan taamangan. Ha? Ti kunak, isardeng mo pa'y laang tar aramidam, taggidan taman amangan. Kantap no makapag-istorya tamatin Mabiit lang nga rod, Auntie. Tagbuguak pa'y. Magawaam, sumurot ka kanya kay Jairwar, tamangalaak iti kananta. Agpakada akon, Auntie. Ay, mabitlaan, Yolanda. Apay ka di. Kaano nga min ngagkalay sa kayo ka ni Pipitaw? Saan mi pa'y anagsarita, Auntie, may papan itiday taabanag, Auntie? Parag ko nakit. Nakasagana kayo matan. Anya man ti bagbagayo tinobya. Ay, salsalud-sudak lang. No kaano ngagkalay sa kayaw. Tapno uray dito yan balayan ngagnag. Anya? No saanin ang masapol nga itultulod mo ija balayda. Ay nawaw. Dumting tulat talay tananang. Nayunan mi lang turnong mi. Among tito, nagagat magayam ni Yolanda. Kan sana ang aday talakay. Napintas lata uray saan ang naka-make-up. Ika, amumong. Wen, ay nawaw. Siyak nga rin timabain kan kwa nalakay. Ay nawaw. Normal lang day tabagay. Kinintun maminsan. Di ka ngamin agbalen a judgmental. Kundi ka agpakalaeng. Naimbaglaan na, tanaalos ni Yolanda. No sa bali at tao, tinagaramida mitigas jay. Amangan no nakangagkan. Wen, lakay. Saanan ang maulit? Rumaglaan bakit? Tano maulit pa talaga ang makangag kamot kanyak. Ay, nawaw! Saan tayo kumanga agbalin a judgmental? No saan tayo pa'y nga amo, ti husto a kinatao ti pada tayo a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasama itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Oh, adto yan tituyo agat gatanga, mare baneng. Ken adto met ti suklem. Day, ay nawaw. Apay nga 5 pesos lang tisuklik mare. Husto lang mare, ta 250 met ti kwartam. Apay, sagmamano ay at 1 kilo ato yaw.
245 maray. Ay nawaw, ngimi namanan. Tamayat ti quality ti tuyo alakok ita mare. Saan akas iti sigod? Anya? Kita ngamin madlaw a fresh. Saan nga stock mare? Awan mo't makitak anag dumaan da mare. Amangan mo't no ibagbagam laang dayta tapno dakkel ti tubom mare. Ay saan mare baneng? Barya laang titubok iti tuyo aginatang mo. Kastoy ti tuyo nga ipanpanakkel ni mare ni Nita. Ay nawaw, agreklamo ka man ako nakaw. Asino kay tisan nga agreklamo iti nagngina a presyo ni mare ni Nita. Agasem ngay 205 lang ti nga kilo atoyo idi napalabas. Ita 245 metan. No di mo kaya ti presyo na. Di saan ka kumakaminan aging mata? Nailaw anak nga road. Kunak ano 205 lang ta. Saan met gayam ta 245 metan. Kita man tito yung ipagbagang. Aday taman oh. Kitaem. Nga? Ha? Isuma lagayam May ti quality da ita atuyaw. Saan akas itituyo ag ginatang mo iti napalabas alawas akas lang nagbuo. Manulaang matitoyo ija sentro. Inton sumaruno ba ka? Ijay sintrulat ti paggatangam. Tapno awan ti adaw a reklamo baka. Ay nawaw. Si kamat ti lumabas iti paraangan me nanatarsing. Sa dino ti papanam. Mapanak man iti tersina ni Ninita at dalamapan ko gatangan. Ay, no siyak ti si kanana. Saan kan amapan iti ayan ni Mari ni Nita? Ipadas mulatan ti gumatang iti sabali at tersena. Ha? Ngimmi na tila ako na nana. Gimatangak nga rod iti sa nga kilo atoyo idi kalman. Kat 245 ti singir na. Anya? Da ita tipod no nana. Overpricing matila ako na ita. Iso ano di mo kayat ti manginaan. Gumatang kalatan iti sabali at tersena nana. Adumat dita ti mabali na paggatangan no bilang. Amangan kit dino nasabat mo ni Nana Tarsing di tadalan, tatang. Saan mo't anak ko? Apay ka di aya? Mas daawak na ang tatang. Saan matin nga umay gumatgatang dito'y tersena? Mga nubisay. Bisi, anya kumangay ti pakabisyan na tatang. Wala saan? Ang mga no adda ti impaw iti kabagyan na agrusire. Iso asaanan agumatgatang iti trisena. Nga ta, Dahita ti saan ta sigurado? anya nga ta numapanak iti ayan na. Iti anya kumaga po. Mapan ko sa rungkaran. Amangan kit dino at darikrik naon na tatang. Nasasahat pa anak ko. Siya kung ti makamu nga agbantay iti trisena. May kamot, Ninita. Kumusta kayo, Nana Tarsing? Nasaya at mo't. Adda ka di masapul mau. Awan matkit di, Nana. Kayat ka lang asarong karan. Nabayag ngamin asaan ka nga imay ititirsenak. Kunaklakit di ano masakit kayo. Ay, kaasi ti Apo. Awan sakit ko, Ninita, balasang ko. Kinapudno na. Mapanak ko maititirsinam idinapalabas nga aldaw. Ngam anya, Nana. Ti ko nan iba na kat ngimi na kanutilakaw. Dakal kanuti tubom. Ay naglukon day tatao. Diyak amo adadadaulan nakgayam kadagiti customer ko. Sumat lang tinangag ka nga istoryaan na iti kaarubak ako marin na idinaminsan nga aldaw. Manulaang matji sa nga pulo at tubok. No makapagsaw, kasla overpricing da tao. Ay, dadaulan nakpaykit di kadagiti customer ko. Kay, kumusta ni Tarseng dinita anak ko? Masakit ka day? Saan, tatang? Dukats ta. At niya gano'n ti makagapaw. Asan nga umay iti trisena. Dadadaulan na kanungarod ti kumarik, tatang. Anya?
Ti istorya kano ni Mari Baning kankwana, kat ngimi na tilako. Sigurado asaan laang anina na tarsing tinang istoryaan na itikasta. Ay, nawaw. Saan mo magkaipilpilit sila akong kinkwana? Jak man amo iti dayta Mari Baning tatang. Ay. Jak amo no anya a klase ti kapanunutan ti adda kankwana. Bayabon anak. Di mo lang tanikas kaso. Stress lang ti maalam. No patulam ti kakasta klase ti tataw. Ay saan tatang? Kasaritak to ni Mari Baning. No adda reklamo na iti presyo, idiritso na kanyak. Tapno maipalawag ko no apay akas jay ti presyo. Anya ti umay mo gatangan na natarsing. Siya nga kilo nga asin, asukar, kan mantika. Ngimi na iti 5 pesos ti nga kilo nga asukar, nana. Ngimi na mat ngamin ti asukar. Okay laang. Agyaman nak tamaawatan nak, nana. Nasken ngamin nga agnayo nak iti 5 pesos. Tapno addamot ti sukat ti bannog kan gastos ko, ah. Ay, katuan na. Narigat mo't no saan ka nga agnayaw. Amangan no si kapay ti malugay. Wan nga rod, nana. Sapay lung ti daduma apuunan ko. Ay, ipakaawat mong tulat ta kadagiti customer mo. Maawatan damot siguro. Uray no ipakaawat ko. At dalatamot dagiti saan ang makaawat, nana. Kas kumakin ni Mari Baning. Day talang tirigat na. Ngam saan abalay. Kinapatag, kat saan ka nga overpricing. Si kamat ti lumabas na natarsing. Ha? Ne, anya nga iti inigama man nakasupot. Di mo ibaga napan kagimatang iti tersena ni Mari Ninita, nana. Wan, gimatangak iti tersina na. Ada ka di parikaw. Anya? Kat no nagni na tila ko na. Napanak na kitsyenda iji ili idi Lunes. Kat manula ang tila ko dato yo ijay. 165 ti kababaan, nana. Adumot nga men ti klase ti tuyo baneng. Wen ngam tuyulat ta dayjay, nana. Nakita tila ko na atuyaw. Katay mayat mo't nga min a klase ti tuyaw. Iso siguro anangina. Tanangina mo't ti puunan na. Ay nanana, overpricing ko naklangarudan. Agpapauto kayo manan iti dayta aninita. Nangaggaw timbagam kininana tarsing itay bakag. Kat, anya ko maitano ng ngagmaw. Pudnumat anangina tila ko ni Mari Ninita ita. No di mo kahit ti gumatang iti kumaring. Di kan sumanaaw. Di mo unay tagreklamaw. Ta natural laeng nga agnayon ni Mari Ninita. Tapno at dabot ati kasukat ti bannog na. Ay, saan ka makauawat, Conrado? Dakkel ti tubo na kunak langarudan. Ay nawaw. Pinadas mo ka din ti nagtersena. Saan pa'y? Padasam mo't Tapno maawatam ti kumaray. No ila ko na itinababa, dagiti ila ko na. Malugi piman Aha, rupat kwarta kit di No adda ti reklamom iti presyo ti la ko na. Idiritsong keng kwa na. San aday tamapan mo imarmarites iti sabali at tao. Kasano laangan, no maamuan na tararamidan. Talaga gayam asyak ti kalkalabanan day tabaning nga. Anyat na pasamak ay, linita anak ko. Siyak ti pagsasaritaan dagiti marites iti waiting shed itay tatang. Anya? Dayta ti pudno. Ay na talagang agburburak ti dangrak iti dayta a tao. Husto ni Nana Tarsing. Ado tinangis istoryaan na anangina ti lako. Itiyan niya may aga po, ngaramitin na tikas ka. Ay, jak amo tatang. Mapanak man iti ayanda itamot lang. Di kag tradrasudos anak ko. Panunutan pa alimpag, doon niya tulong pangaramitin. Ni kumarim aninita ti sumungan bakal. Ay nawaw, anya ti aramidan day tao dito'y balay. Awan mat ti amok nga utang ko kenkwana. Ang mga nunadamag na ati, inwarwaras mo may papangging kwa na.
ko matipagsakitan tinakam na ngay, kat pudno mat anangina tila ko na. No nangina ba kay? San latta arason day ta? Tapno mapan mo imarmarites. Anya ko ma, ti bibiyang mo iti presyo na. Amo maya, numano ti gastos na. Rumor ka dita, Mari Baning! Anda na pataga magsaritaan ta! Day ta, rumwar ka, tasang ti kumaren. Igamam to'y cellphone ko, Conrado. Ag-video ka. Ay nawa, apay pa lang. Kahit mo nga ibidyo ti bunga ti dagas nga ramid mo. Ag-video ka. Iti Ay, kasta, ada ebidensya kung anya man ti aramidon da ita ni Nita. Anya? Anya ti gagaram, Mari ni Nita. Imayak takayat ko amaamuan, no apay anagado ti reklamom iti presyo ti lakok. Ah, Ay nawaw, di ka aging didiam mo. Tanangag ko ti pagsasaritaan dagiti chismo sa iti waiting shed itay. Adumit laangan tinagipulong kanya. ita. Anya kay ti pagsakitan tinakam mo, Mare. Numanginaan ka iti lakok, saan ka apilpilitan agumatang mare. Ka no adda parikot mo, idiritsong kanya ka. Isumot lang asaan mo nga ibaba ti presyo. Ah, tapno ibagakkan ka anya, baning. Sakto laang titubok kadagiti lakok. Normal laang nga agnayon akmat, tapno adda kasukat ti bannog kan gastos ko. Tirigat na ngamin kan ka, saan ka makauawat. Reklamador ka launay mat. Ay nawaw, di nakbugbog kawan na kastaa, ta saan nakatulag. No kayat mo, sumurot ka iti tersena, ta ipakita kan ka ti resibo dagiti lakok. Kan tapno maipalawag kumatlaan kan ka, no ang pay akas jay ti presyo. Tapno inton sumaruno, amom to tilawlawatam. Nagpuskol mat kiro pa day dyan ninitan. Sakit din timay na sermonan iti mismo a teritoryok. Ay nawaw, Day ta ti ganabom Reklamador ka na eh. Naimbag ko mama no reasonable ti reklamam. Saan mo? Takasla adda tinayon na nga apal. anya kumamat ti apalak kininita ngay. Tijak nga minggay king kabakat. Umun-una ti reklamam. Amom mo ti sitwasyon ita. Ngumingina dagiti magatgata. Amo ka, ngam... Hala, mustaw. Tapno awanan ti ador reklamaw. Di ka ngamin mapmapani ti tersina na. Nagadula, di mo ngamumag. Alawinan! Siya kung tinagkamalay! Siya kung tidakas! Ay, nawaw! Kumusta nga ti saritaan nyo kan banay? Impalawag mo ka rin kang kuwana no apay kas day ti priso. Uwan tatang, ngam kasi iti sigod, saan ang makauawa? Ay, bay among. Di mo latan di kaskaso. Tapno saan ka ma-stress? Ay, di nalapanggapan ti umay gumatang dito'y tersena. Tatalaga asaan ko alakwan. Si kakit di mo anak ko. Kalpasan ti panang dadaal na kanya. Ha? Napuskulkit di ti rupa na no umay pailaang dito'y. Eh, kasano nga no ado tigatangan to? Uray saanan nga umay tatang. Narigat matlaang no gumatang dito'y tersena. Kalpasan na agreklamon tumanan. Agreklamo kat di na ammo ti gastos ko. Naibus ka no tila ako damari te si anap kay. Itidaduma kay Atirsena. Awan nga rin ba? Diyak lang sigurado Nodda ita ang damari ni Nita. Ay, katmapan ka Sigati mapa. Siyak nga minang ti bumain iti naramit mo. Anyan tulang ti rupa nga isahong iti tersina na nga. Para napkin lang tigatangam nagado nga ibagbagam. Sigurado na sakit pa lang at tinakam na dayjay. Iti inaramid mo bakit? Mutoy ti kwarta, ta siya kung ti mapan gumatang. Nagsimple ang gumatang laang di mo pa'y maaramid mat. Ay, kaya nasasapay ano si Kati mapan amis mo. Handa sa gumatang ni Nita anak ko. Mari Ninita! Mare, gumatang akman! Ay nawo, ni kumahara babanay. Bayam di tatang. Talaga asaan ko alakwan day tatao. Narigatan. Ang mga no agreklamon tumanen iti presyo. Yoo! Mapamukhi din ka sa rita anak ko. Saanan? Gumatang laangan iti sabali at tersena. Mapangkakide. Ang mga no umay dito. Lusan mo asangoy.
aramidam dito'y tersenak. Gumatangak man itila ako manapkin, mare. Napkin ko na mare baneng. Wan, daytay night yos, duapak. Pasensya kan, ngam na ibusan. Na, katno damot makitkita ka naka-display. Adda, ngam no si katigumatang na ibusan mare. Narigatan, sigurado nga agreklamo kan tumanin iti presyo. Si kakit dimot, mare. Oray manupay tigatangam, saan ka alakwan mare? Diyak kayat ti makangag iti reklamo. Ken saan aday ta ti makagapo ang mapanak imarmarites. Ay na, makapasurunday jay aninita. Dinakit din kayat alakwan. Ay, datati ka na ba, ma? No, apay ngamin, anagado ti reklamo. Manulaang mo titubo ti kumare. Ay, Huh? agreklamo akto di barangay hall. Na. Sana nasayati kas tang aramid na. Agpilpili iti customer. Masun mo mo ilang abakay. Nagreklamo ka launay magngabay. Ita, si kapit nagreklamo di barangay ho. Nagpuskol ruba mo. Ay, sana nasayati agpili iti customer niya. Anya ngayon ti usarak ita. Awanan na. Ay, dahil ta kumaati mapanuno mo mo eh. Asidag apaggatangan ti Teresina ni kumare. Nukas tangad dati kasapulang tayaw. Yung anya tinaramid mo. Nagado reklamo. Ano sa mon ati mapanggumatang iji adayaw. Ay, nawaw! Sakbay nga agreklamo tayo iti presyo, panunutan tayo kumamat ti gastos kan bannog dagiti aglaklako. Kang runaan iti amin, no adda reklamo tayo idiritso tayo kadakwada. Saan kat amapan tayo istoryaan iti sabali a tao. Iti kasta kat maliklikan ti saan apakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyak. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti umay mo ibaga, Mari Marlene. Kasto ngamin mariglo, planok ti agsukat iti cellphone. Ag home credit ak kumamanen. Ay, saan asyak ti pagsaludsudam, Mare? Ipakadampay nga umuna kanila kay mo, ah. Kung ngamin mare, saan aday ka ti parikot? Marigata naklaang ngamin nga agaplay. Kat? Mabalin ka di akadoan nak mare. Tay ay dimpay laang kumati usarok. Anya? Nagan ko ti usaram iti home credit, Mare? Naimbagkan ka amare. Tanala ka ma-aproban no si ka ti agaplay. Siyak tumot lang ti agbayad. Di ka madanagan. Ay, mabit lang, Mare, ah. Pagpanunutak pa'y. Sapay la ko ma, tamapagbigyan nak, mariglo. Agyaman nak laon ay mariglo. Nagatang kumatla ang ti cellphone nga ara-ara pa apo. Tin ka rin, ah, Mare. Win, siyak to ti agbayan. Sapay nakangingin na ta cellphone akayat mo, Mare. Win tapno sulit mo't mare. Mala, idulin mo pa'y nga ron iti box na. Tamangan kit dinumatnag mo, Mare. Saan yun mare, igamakon. Anya? Di bale, taan nadak mo't mare.
Sa dinaw tinagkapam, glaw, anak kao. Nagpasentro kami iti kumarik, nanang. Anya ti inarami joy jay sentraw. Kinaduak ti kumarik ang nag-apply iti home credit, nanang. Nagan ko ti inusar na. Anya, imanugot ka anagan mo, ti inyutang ti kumarem. Marigatan ngamin nga ag-apply, nanang. Ay nawaw, kita anak ko. Ang mga nuday tantaw ti pangrugyan ti saan nyo apag kinaawatan iti kumarem. Saan mat siguro, nanang? Daktil ti panagtalag ko iti kumarik. Nanang, relax kayo laeng. Mabayadan to ni Mari ti utang na iti home credit. Picturan nakman pa'y brando lakay. Ay nawaw. At damang ganti baro ang cellphone mo ba kay? Clear ti camera dayto a cellphone lakay. Iso nga umay ka, tapicturan nakman. Ay nangalama itimbayad mo. Saan ang mabalin ang maamon ti asawa? A home credit tinagapon ti cellphone ko. Amangan kit dino adun tumanin ti sa una. Bakit? Apa di ka makasungbat? Ay ikwa, lakay. Di mon saludsudan. Sana bale, pasyak mat ti agbayan. Sa anak mat adumawat ken ka. No, apay nga minagimatang kay ti baro. Kat mabalin pa'y matisigo ta cellphone mo Anya nga ingarod kat na umaakmat. Ken may sa, daanan dayjayan niya. Oh, kitain nyo Tama nga numatid-tidan iti kapiday ta cellphone ko nakaparabaw iti lamisahan, tatang. Ay, Wayne! Nakita ko anak ko. Sana mga bulsek. Ay, mabait man lang, tatang. Ay, nawaw. At ayaw mo ti cellphone mo kanya ka. Parang kunam ka di. Kat matagtadan pa lang. Ay, basta, saan ang mabalin ang matid-tidan iti kape? Wan no magasgasan day ta ang cellphone, tatang. Amuyo mat akagat-gatang ko lang day ta. Ano apay kami naging matang kay ti baro. Kaya mabalin pa'y matida ang cellphone mo. Ay, agpada kayo iti asawa. Awan lat ibagayo, no di apay ngamin agim matang ka iti baro, kat mabalin pa'y matisigod a cellphone mo. Ay, nawaw. Sayang magamin ti kwarta may. Ay, natatang, saan asayang tamausar kumot day ta a cellphone? Kumusta nga ay Mari Marlene? Nasaya at mariglo. Nagbayad ka din iti home credit, Mare. Tay monthly payment mo di mo liplipatan. Wen, kinapudno na, agpasentro ak itamare. Mapanak agbayad. Nasayat mat nga no kasta, Mare. Narigat mat no saan ka makabayad itang aldaw nagtutulagan tayo. Wen ka di mare. Di ka madanagan, tagod payer mat da tao. O sige, agpatuloy ako, mare. O sige, akan anad ka, Mare. Sa di nyo tayo sawak tatang. Nagpasintro man. Abay ka no. Gusto tinanggag ko. Mapangkaragbayan iti home credit na. No kasta. Home credit gayang tinagapan ti baro ka cellphone na. Dito ti sangko sigurado. Di na pa'y mo't imbagbaga. Ngadda tilakad na ita. Nabisina ko nga uray ti balon ko. Tagayam, awan ti mauray ko. Ang mga nalipatan na nga imbagagang karak ko. Naimbaglangan Tanagawid ak tatang. Mabit lang. Sambang kita sarak iti kanam. Agyaw nak tatang. Ngamuray sa amin. Kabaylak mo tagaw Alangaw. Mangangga. Pasensya ka na. Diyak mo saan ka nagbalon. Ramok ko ba? Siyak ko ba tinang itudod iti balon mo. Anong dagit ang kaldero, lakay? Paglutuak ba Agnagdak pa'y maniti kalapaw tayo, iyabang ka. Tapno saan ako na mabanog ang magmag na tunggal agsapa kang malang. Saan ka din nga agtad-tad ti bubong? Saan yun? Tinarimaan ko di kalma. Kaano nga rod nga agawid ka dito'y balay? Sa anak pa sigurado. Nga mga mabayaga anak iya. Adumag gamin, tinaskin nga ramidag. Itulod ka nga rodeng. Saan yun? Kundi tulog ka pa ila. Kabaylak mo Mapan kagit dito ni nanay sing. Tatangtanan nakakano.
Ay, mga insakom, dagiti kawis mo, Marlene, anak ko. Ag naidak pa'y lang igay bangkag tatang, sumurutak kan brandong. Anya? Nasaysaya at matlaang no ag naid kami iti asawak iday, tapno matulungak matlaang iti trabaho na tatang. Anda ka di ti parekot, anak ko. Ah? Ay, awan mo tatang. Sigurado ka. Kaslasaan mo na normal ti kasta. Anya asaan anormal mo ti bagbagam tatang? Di ka madanagan, tagawid kaming tulat ta dito'y balay numalpas ti trabaho mi. Ano kasta ti planom? Awan marami na ko na. Ala, mapangkagaro na eh. Anya tararamitin ti bangkag bagay. Dito yak matin nga ag naid yakay. Anya? Tapno matulungan ka Awan ti kuryente dito eh. Adamot ginatang ko a power bank. Guray ka ba? Makadlawa ko na. Ang mga nonya tikat mo nga ibaga ka niya. Si kakit dimot. Awan, anya kumangay ti ilimod ko kan ka. Ay, nalubat man ti cellphone kan power bank ko lakay. Agawid ak pay laang ijay balay. Ay nawaw. Kat numalaman. Ijayak matlaangan a maturog. Insapsapam ko ma. Kasanon numarabyan ka dita dala. Ay nawaw. Unay kan ayalakay. Amumot akabailak ti agawid uray rabii. Sa anak amabutangan niya. Ay, alagaro ta. Ngam agan anad ka ba kada? Agyaman naklakay. Masapa akto inton agsapa. Ay lawa. Sige maga Marlene anak ko. Sumaga. Agyaman nagtatang. Apay mo't aramihin mo ti panagawin mo. Ado nga minti naramid mi ijay bangkag itay tatang. Ag-charge sakpay ita arabii. Kay, maturog kan dito ya. Wen, dito yak pay amaturog ita arabii. Taurayak ama-charge ti cellphone ko. Ay, naimbagla ang taninayunak tinlutom. Di unay pigsaan tatang. Ha? Kontrolin nyo ti boses yun. Apay ko ma. Amangan no adda makangag kada kayo. Ay lawa. Kasladamat tilim-limang ang anak ko. Agrobwata kong tatang. Ay, naturo sa na yan. Alas 4 iti agsapa. Ay, nasaba pa may. Una, tapno sa anak ama initan tatang. Nagkape ka day. Agkape akto ijay bangkang tatang. Luwapay kami, namasapol ang masapa ka pumano ah. Kas na ko nakitayan, jak kaya ti mainitan tatang. Alagaro, pakirikip mo tininaw ah. Itay pa, adi ka matagtagare, glow, anak ko. Apay ka day. Ada nga naawat ko a text na lang. Saan ka no matan nga agbaybayad ni Mari Marlene iti utang na iti home credit? Anya, Kan nabayag mo na sana limablabas dito'y balay. Diya akong makitkita nanang. na, sa dino kumangay tinapanan na. Diya ka mo nanang. Di na matrip-replyan dagiti text ko kan kuana. Ay kat mapan kan iti ay anda. Kasano no awan ijay nanang? Padasam lat ti mapan Narigat mo no agururay ka iti awan. Sapay nagan mo tinausar iti day ta home credit. Ay, day tangarod nanang. Amangan no ilam-lamangan na kung day jay ako mare. Ayan, timasapol mo, Glow. Ada ka din ni Mari Marlene, tata. Abay, ada ka timasapol mo, kayong kuwana. Ada kami naawat ko a text iti home credit. Saan ka numatan nga agbaybayad ti kumarik, tata? Sa dino ka diti ayan na ita. Di namat kami replyan dagiti text ko kan kuana. Anda na iti bangkag na. Simburo kinila kayo na. Anya? So, may lagayang makayat na taglay ni Jay. Tanda magamatraso na keng ka. Kaano pa yan na panijay, tata? No, dahon malagay. Imay di rabi.
Ngam nasapa mo man pimanaw. Ay nawaw, anya nga nga ti plano na iti utang na. Agar aramid na ta Marlene iti parikot na. Mabalin ka di akaduandak iti bangkag da tata. Agsasaruno ngamin ti mauawat ko a text. Amang at nunagan ko ti madadaol no saan ang makabayad. Anya ter aramidem dito ay Mariglo. Ay nawaw, painosente ka mat mare. Nalipatam samat ti responsibilidad mo iti dayjay a home credit. Ado ti mauawat ko a text. Saan ka mat gaya man ngagbaybayad? Ay ikwa ngamin Mare. Naimbag kumaan o replyan mat dagiti text ko kan ka. Siyak pailaang mat ti mabannog ngay may dito'y bangkagyo. Pasensya kan Mare. Ilamlam mga naksamat tan mare. Ay pasensya kan talaga. Awan pa'y ngamin kwartak Mare. Ay saan ang mabalinti kasta mare? Panunutom ko maanagan ko ti inusar mo. No saan ka makabayad? Di siyak to ti kamaton ti home credit mare. Diyak amukan ka Marlene. No apay mo't ngamin nga imutang ka pa'y lang iti day ta home credit. Tidakas na bay, nagan ti kumarim tinusar mo. Pangalaam nga ro din, ti pagbayad mo, Jak amo lang kay. Agawad ka pa'y lang. Urnusan nyo kin ni Marim Aglo, no anya man ti parikot nyo. May pasubo pi man ti kumarim iti kastangar aramidon. Awan mat nga rod kwartak. Agdiskitar ka pa'y lang nga. Ibayan mo pa'y lang, dagiti ginatgatang mga appliances tayo. Kung saan, itin mo kinkwa na dahil cellphone mo, kung saan ka makabayad. Anya nga ro, kat agin uutang ka, di mo magayam kabagilang tagbaya. Awan ka diti kwartam dit alakay. Ay, pangalako mga iti kwarta, gatawan pa'y mo't ti mailakok. Mala, agawad ka pa'y lang, tapag saritaan nyo dahil takin ni Mariglo, di mo urayan ani kapitan, ti umay mangiguyod ken ka diti bangkag. Ala, agawad ka. No awan ti kwartam, itad mo kanyak day ta a cellphone, Mari Marlene. Apay ngay Mare. Katuan ta siya kung timang bayad iti balance mo. No saan mo pa'y anabayadan ti kagudwa, ngam agparigat ka matan. Itad mo kanyak ti cellphone, ta siya kung ti agbayad. Nagan ko ti madadaol iti kastangar aramidam. Di lang mabali na pagsaritaan tapay Mare. Ay, pasensya kan, Mare. Gamawaan ng tinas ka na pagsaritaan ta. Saan ka nagtungpal iti tulagan ta? Ilamlam mga nakpay. No kastati ko na. Anya ngay nga rod ti maaramida. Pasensya kan, Mare. Pasensya kan. Ngam kasla na awanan ti panagtalag ko kan ka. Ipasubo nakpayan, Mare. Ay, nawaw! Utang kat liklikan. Panagtalak iti may sa agayam, kat intay aywanan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti may sa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.